yini yona lena matsatsa atsutseza mina yenze njani ayenze so athi ngemonza pha izoncola ngendaba zoyikwashane oh izoqina ngendaba zoyifakise pho hey yini zaqinisa bona ingqondo yakho hawu hayibo awuphekele ngani bengisathi ngisazopheka mani Thanjwe kuze sokuba yini yazi ukuthi wena hayi mama uyangishaya ufuna ukungishaya hawu uNkulunkulu wami hawu uNkulunkulu wami yazi mina ngithanda ukuba mina ngikaze ngiphamisela umzali bami isandla so hawu mama ngiyafika ngiyaxolisa tshela imali indoda ngeke Thanjwe wabhoti uThanje ufuna ukungishaya nathi ngithi anginazisa ukuthi noma ngingafa namhlanje ngizoba ngibulawa uThanje ungifikaza ngephambi usecisha ngizehla phansi hayi bhuti hayi uThanje umuthi wami lo bhuti ngicela ubize wonke umndeni ngenise la sizongikhulumela noThanje ngale kwaloko uzofanele ngiwushiye lo muzi hayi bhuti futhi uyazi mina ukuthi uma wazongena kwabantu angaze ngibe ngisahla lento engiyenza uThanje ungenze njani futhi uyayifuna lengane lawo Thanje ngiyaxolisa mina mabe ngithi ngiyafika ngiyaxolisa ngiphinde ngifike ukungishaya ngcono uqale phansi kungishaye manginokuthi ungiqalekise kangaka Nkosi yami ngeke ngiphinde ngifike ngishaya